Kaskur Tpep Pale Govt LP School go wada seny house nem khat khande nya pauso da kordor barchnang Tpep Pale dei wirap kerchan lang ulit teli gendia MLA ke Juwai constituency hakitu kipor dei lang waki bru wahe wasien kechnang Tpep Pale hauni usnem da poi ke chomo mer dapsan paus nem ilai luti yangka heya to wo e istad itim kam teni liang kaskur nin kali pau trik da sedang go ye Lehkmen dapsan paus nem weda one wo wai ye Lehkmen da Sylvester Panbu MCS EAC West Giant Hill District wada man lek kamu kongsan hey lang ke di lathong block mission coordinator kelas kain block West Giant Hill District kam kesembut kongsan cirup isak hilang gi bru wahe basian ki waya khmat kachnang Tpep Pale ki khanna skur ki wasikai wa kiwi kapang yong gani ke Lehkmen to golden pass limitless future Iwo mud kisan paus nem wadalai man ki kam kiksiar wa kordor wai ka menrit yi ukhang ye ku imiat warab ha chu karkam ka param tebian yong ka skur wada pensiau dak espa kama head teacher dak hanago wahai lai luti ka skur da yo ka le bon iyarap na ka sarkar kam kami de meal scheme iyarap pen yo makana ki kod ki uniform nei te ki school kran teachers kran wa kiwi pentip harok ko wade krek citom ki wasikai kam ju da warok ki benta kini ke skur da yo ka le ye nam kam ka PM Shri school wekat ni da tip ya ka kam ka PM Shri Tpep Pale Govt LP school Juwai Cucu ke skur da cimbenta ko le ki bon ki kam wa penmanda ka sarkar la heya to ki kenja pen siang thu pajba nei te ki jai le ki sport wede ju yo ara anam ko le ha ki jai ko wa pher Kasembut kong san hawa kalam de inong muna go yiki skur wa pher wa chem go hilai luti kam ka block mission coordinator wa yaro go le ye krek chitom ki bor pelai gani ka skur kham tam wa de yo go ye kerdan PM Shri school ka man ka buram yang ka skur hi waro ko wi kentu haro go yiki bor pelai ki wasikai wo nang krek chitom chu ne bha da embe ki hapo ipet siar ka chnat pure puthi Bo harok ko ikentu yaki wasikai woman ki wa ikti hai kam na do mensim ne bha ne por chei por ye umi ki kendon ain wa pher hai to ipure puthi iwam ye uyai lain wei wa habu pediang hanlaman iwa ele ukong san wanda ongu ka menrit yong ka skur Tpep Pale man golek ka benta yong ka menrit ka jela ne bha la da ku ka skur da kulang ka chnong ka district wa ka jela kam te kentu yaki wasikai wo pai bni ala ye sap ki khna khnang yo yo ka ya ka menrit wa miat wa bha Wei kam wasan paus nem da lai luti kene geskur yuluti ule wahagi san paus nem chakmat le uman ikir khu kiwi wan we iklam hakani kasengi kentup yo di po chen ex secretary SMC naga dekot SMC ka wantoi naga Dr. F Rembai ka waju pure hakani keskur naga bikin dia chairperson Golden Jubilee Celebration now S lang siang secretary Golden Jubilee Celebration wa kiwi hak ya lang wada pelai dau RS Teron headmaster da pencong chit chu de rwai na ki wasikai na ki khanna skur wa kiwi Hadir sesuatu dan jauh yang diletakkan ini.
Yaki no hikai Ye juga citong iyongki Dapat mikile yaki keluargai Entah cenderang wasam ini Mo tempat ini kesini Terbalik sukai meri Wada po da sendaki Wahenya chua Dalam po san paus nem irata Yang demi gasper Yang mampu cocok kau cepat Lai kenal walaupun berdok Yang demi gasper Yang mampu cocok kau cepat Thank